Talofa Samoa ia faafetai lava mo i latou sa tali mai lo fesili sa tuuina atu i le Facebook i le sogafua sa fesiligia ai po o le a le umi e sefe ai le kālā i le aso o ga fakoʻāmaua laʻia lea o se milioga kālā e kalikogo pe koʻokele gise e leʻi fiakali mai keʻu faapesesē a ae o le kalesaʻo lava e fuafua po o fea lava le mea la e keu ai lau kupe. So laʻokago la e faali aku se vaega lea e faamaogia ai loʻo faamakalaga la lea a. Okay, kusa la a faapea e milioga kālā lē magaʻomia. Ae e uma i foga le kusa faapea e kālā i le aso, 3 aso le masiga, uma i foga le kausaga, ua 3.9 ia kālā lau kupe e keu i le kausaga e kasi a. Ae kagoloa la e vaevae le milioga kālā ga i le 3.9 kālā logouiga e 2.5 kausaga o sefesefe lau kālā i le aso. Fakoʻākoa se milioga kālā pe a faapea lae sefe a i se apa po o lalomoega po o fea lava se mea o lae keukeu ai a. Loiga e so mai le ʻausoe e uma i fo lava le leolaga fia ia kupulaga e o mai e lē kaikai lakalaka kākou i se milioga kālā a. Okay, o le sila vaega lē pei e kele lava ga faaaogā e kākou o le sefe o le kupe le bank a. Ia o le kaimegei lē koʻokele lava kākou silifia e laki pea ako se 3% i le kausaga ako le kului a le falekupe i lau kupe lē keu. O kele o bank pe ga kasi pasenge 2% kasi ma le afa a le loʻokago e faaaogā le 3% i le kausaga a. Ia a faapea la e 3 kālā lau kupe sefe i le masiga muamua a o le 3% i le kausaga a vaevae le 12 masiga ia e mau ai ga se 4% i le masiga a. E uma i foga la le faaiʻuga o le masiga muamua ga le 8% ia le kului e le falekupe faʻaopopo i lau 3 kālā lē sa keu. Ia ga oo foi le lesi masiga faʻaopopo lesi 3 kālā i lau 3 kālā ma le 8% lē a mau ai le 10 ma le 8% a maka i le masiga logalua. Galualu ai lava laʻia lea faapea a. Lea lau hoʻokago e fai le faakelega o lau kupe sefe lea i le 3 kausaga. Loiga e uma i foga le 3 kausaga pe 3.9 masiga. O le kupe lava oe lava sa kuʻu i kokogu e 10.8 kālā. Ae a sefe i le bank i le 3% ia le interest i le kausaga e uma i foga le 3 kausaga ga le 10.825 lau kupe akoa lava e maua mai ai lau keʻuga kupe a. A kuʻi sesi vaavaaʻiga ai e pega le 2% lē kupu i le kausaga, le kupukupu o lau keʻuga kupe a. So o logouiga e akeu se kākou kupe le bank e lē kaikai lava foʻi lakalaka ia i se milioga kālā. Okay, o lesi la faakaʻikaʻiga a kakago la e suʻe se mea e maua ai se 12%, 2% pe 9% i le kausaga e ave keu ai laka kupe a. Okay, o le 12% ia e vaevae le 12 masiga e kasi pasenge i le masiga, 2% ua 2% i le masiga ma le 9% ua 9% i le masiga. E uma i foga le 3 kausaga i le 12% ua selau ma le 5.850 lau kupe akoa lava e maua. Ia e moʻi lava la lau kaufeololo mai gai lo i le kului a le falekupe ia e uma i fo lava lo kaolaga e lē kaikai lava ako se milioga kālā. Aku mai le 2.5% ia uma i foga le 3 kausaga ua maua le milioga 1.9 uma i foga mai le 9% uma i foga le 3 kausaga maua le 4.3 milioga ma le 5.5. Ai la le kekelē o le eseʻesega pe a kelē le pasenge e kului ai ia lau kupe lē keu a. Ia aku mai foʻi la i le kupukupu o lau kupe i le kausaga ia o i e 2.2% la e kupu ai lau kupe kausaga o i e 5.8% kausaga ma i e 10.2.2.1 la e kupu ai lau kupe i le kausaga logouiga o le kelē lava o le pasenge e kului. O le kelē foʻi ga ma le wawe foʻi ga maua
o lau ngā kupu o lau kupe a. Okay, o le fesili la o afia kausaga e maua ai le milionga kālā, ia o le 2 pasenge, o se mea o le ʻowalaʻikiki ama le 2 kausaga, a o le 3 pasenge, ia o se mea po o le 15 ma le ʻafa kausaga, a le maua ai le milionga kālā. Pei la le whaamaongia I e fuafua lava la le kelea o le pasenge. So o le fesili la, o fea la le mea e mawhainga ke wai kupe e mawai lea ko inga ke o ngā kupe lua wha ma le koluongo pasenge le kausanga. Okay, lea la o kanga I whaali aku I le kampangi nge o le niu e mawhai o ngā mawai ia le ko inga pasenge lea I le kausanga. Lea la whailoa aku ma whaamaongia, wai le ia le whai aku ma whaamaongia. Okay. Lea la whaanga aku le account sa loo kuangange e whaamangingo koe la vaenga lea a. So loo kuangange o le aso mua o iungi lua fesumaleiva nga whaakau e langa peke 5 se lau ka la Amerika. Mawai ia nga crypto units e se lau wafe. Okay, a le wā o mele gaming ei. Wa lua se lau 5 suma lua afe fiku se lau ongo suma kolua nga crypto units a koa lava lea iai. Okay, I le kalu mai la so mua iungi, lua fesu ma le iwa, kusa penga le iwa ia masinga kalu nga maua mai ia kului ka I masinga ia I bonus sa loo kuangange a. Le maua ia loyalty bonus ia I masinga ka I kasi, ia e mai se foi ia profit bonus I masinga sa maua ai. Okay, whaapopo o a koa lava la ia nga bonuses uma ia po kului uma ia maua inga ia le masinga a. Le ala la o kanga I whaasingo aku la ia pe fia le pasenge mai langa 5 se lau ka la lea sa keu mai le amakanga a. Okay, o le whaapoponga a koa lava la kupe lo kuangange nga maua I le iwa masinga lea, le maua mai kai masinga, e se lau ma le 8 ka la ma le korusu whaasenge. Na e kanga lola ia le whaaliliu I pasenge, I le mai le 5 se lau ka la, e 2 kasi kesi ma le ongo fiku pasenge. Ia e nga o le iwa masinga, longo winga e kango e vai le iwa masinga nga e 2 pasenge, 2 kesi ma le whakasi pasenge I le masinga. A koe whaaliu loa la I le 12 masinga inga e maua e pasenge le kausanga a koa. O se mea le 2 pasenge ma le 2 kesi ma le 8 iwa pasenge I le kausanga a. Lea lau whaamaongia ai, e makua mawhai le leinga maua ko inga pasenge lea I kokongo le kampangi ngai o le niu. Kupe e mau mai masinga, kului a. Okay, o le siwa ainga lea pe whaali aku a. 5 se lau ka la maua ile se lau wafe crypto units. Ai kango lola e vai 5 se lau wafe lea, longo winga po se mea o le afa senge ia le kau o le crypto unit e kasi a. A le wa o me le gaming ngai, masinga ngai, wa se 15 senge I le kau le crypto unit e kasi. Ai kango lola e whaakele ia le se 15 paseng ia 15 senge ngai le se lau afe. Maua mai le se 15 afe. Nongo inga, I le iwa masinga 5 se lau ka la, whaangau mai ia le se 15 afe ka la. Nongo inga la, o se mea o le whaapoponga o le kupu o langa, le kupu wawe o langa ko langa whaapuku ngā kupe, whaola ngā kupe. E kolu afe walu se lau ongo sumo le ongo pasenge le kupu ai I le kausanga, pewha pia lewa a koa kausanga. Ai ngā 15 afe I le iwa masinga. Ai peo whaali aku, e 2 se lau 5 suma lua afe fiku se lau ongo suma kolu anga crypto units la ia I gaming ei. A whaakele loa la le whainga ngā le se 15 senge, longo winga wa kolu sufi kuafe iwa se lau sufa. Ia le kupe le value po le kau a koa la ver gaming ei. O inga lo wha ngau mai ai e iwa afe iwa se lau fiku pasenge le kupu o langa whaola ngā kupe. Ai la ile whaingo fie la o le vaenga. Ia o au la e fikus fulu pasenge I le usi fulu lua leia masinga. Fikus fulu pasenge ia la kupe a koa lava nga maua mai masinga ka ikasi. Le wa a koa kausanga. Fikus fulu pasenge. So, o longo winga lai makua whiu nga mawhai a le whako a kasi le kausanga o le polokalame lea. Lele I o I le kaimi
e fua mai ai ia investments langa abe i kampani ese o lele i fua lele mai a. A le wa a makanga maua mai ia se pasenge ke le lava. Okay, la kango la e whai ako se whakaikainga whawhaingofie lava a. A e kango e whakausau moa. Longo winga pe whapea ka i lua aso ma maua mai se fua moa se kasi, mai le moanga e kasi a. No inga e umai fonga le kausanga, o i le masinga, po se mea le 15 ia fua moa o maua mai ai. A whapea la e maua mai ale fua moa i lea aso ma e kango, mo ka kango ai a. No inga e ngale maua mai le fua moa ai, maua mai le fua moa ai, maua mai le fua moa ai. Nga umale wo ole kai mo makua ia le moa nga fasiloa la ia lea lo inga nga fasi a le moa wale ko iai se moa le ai lo se wha moa. Ai a whaapea ka ke kango e sefe ia le wha moa nga. E umai whonga le masinga o se 15 ia wha moa o maua mai a. A ka akia la ia lea fofoa mai loa ia isi ka mai moa o se 15 isi moa o whaopopo i lau whanganga moa a. Ia, po se mea la po le ongo masinga ua ma kupu ae ia moa kama i moa ngā. Longa winga ua umai fonga ua se 15 ia moa ua maua mai ai ia wha moa e se 15 mai le moa e kasi i le masinga a. E kikila la ia le iai. E a maka mai sin kama i mea la i kiki pe a whaapea e le aia le fuanga ai koe ave koe whaopopo ma koe whaopopo ma koe whaopopo. E umai fonga le fia kausanga ua makua ke le lava ia stia ua kakua ke le lava le whanganga moa a. Kusa lava la pe ka ke kango loa e a maise moa se kasi e whai se mea ai. Hele o kai a lai makua kele ai ia whanganga moa lai ai. Ko e kele fo ele wha moa lai loa maua mai ai masinga kai kasi a. Ko se wha amala malama wav laka mai lea. E wha amala malama kuai le winga a koa lava le polo kalame le ngei a. Ai o se po se ele i o le whai unga ngika o le ngai masinga. Lau kango e whai ako se video. Wha maongia kuai se vaenga pe o ngā whai ako e lau wha makalanga lea a. Okay, loa kat kongo, whawhkai lava kat kongo ka sia ia aio wa abele ngai wha ka inga a, ma se mea e kau whaapupula kuai, ma wha malama lama kuai. E le ai se mea whainga ka pe a whaapopo, pe a i le lei ia le mea le kului la e maua mai i se vaenga o whai e se keo ngā kupe a. Okay, ia whaftai lava mo le nei taimi, whaftai fo i mai whalongolongo mai, ia tau tonua i eise ao ngā mo i tātou. Whaftai lava, ia manuele a fiafi.